Salamak melambi, salam sehat, kombongan masalok na puang. Renungan harian Toraya, Senin, tanggal 20 Karua, bulan sang 12, tahun 2020. La umbasa ki kadana puang matua, lambai Injil Matiu pasal 2, ayat sang 13, sailako sang 15. Dolo yomai ta masambayang. Ambek mamaselan suruga, mak kure sumanga akan melambi totemo. Belana mempayan ia tudiona mamasemi siapa akaboro mi puang. Mi bengkan atu melo, umpu di siampa kalabi komi. La umbasakan kadami, kuasa pena masalok rondong kampuang. Den no pa na ulendu ikadami, napa matoto kan ni ulopian ni tukatuan. Lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amin. Injil Matiu pasal 2 dimulai diomai ayat sang 10 sailako sang 15. Yusuf sola Maria umpalayan ni tinde pia lako tanah Mesir. Malenasia tutopa tanda-tandan na kita tindo mi Yusuf tumisa malaika na puang nakua. Miliko, amu alay tupia sola indona, amu palayan ni lako Masir, amu torro dio say lako kukuamu. Belan na pengkali-kali Herodes unda kaalalan ni la umpatei tupia. Milik mi, na male usolan bongi tinde pia sola indona malay lako Masir. Torobang mi dio say lako matena Herodes. Kumuaan na sundun tuapa na pokada puang tusundio pudukna nabi. Kumua dio may Masir kuni untambai tu anakku. Amin. Tampe itu Masir, tema perenungan allo totemo. Tinggalkanlah Mesir. Tampe itu Masir. Kombongan masalo na puang. Moy uran bulan diolu tondok na tau. Inang mandu melopa tu tondok ta. Moy anna uram batu. Dentong anna. Apa mbay ta eduka mo natongan na sangabang le kombongan na puang. Napo biasamon nenek to dolota ondong piraka nenek to dolona to Israel tumempue batu mentiruran dio Masir. Apa mo inasusito tontongnya di saabu to Israel tu siambe nenek Abram, siambe nek Yakub sola batina. Pak basanta umpo kadai kumua Yusuf sola Maria male umpalayan kalena sola anak nalako Masir. Ta era kareba tang melo dirangi kumua tang marampa tutuo to Mesir lako kalena. Inang tempon dio pamai na tangrapa melo tangrapa motorro dio Masir tu nenek to dolona. Ne Abraham maondongan na paraka. Ne Yakub sola anak na ne Yusuf. Tunang ka kalena datu atu yato sailako moy batang rabukna ta eduka na muray ke napatorroy dio tondok Masir. Bisa ta basa lamay kadadian pasala patang pulong kasera sailako pasala 50. Ia tu tondok Masir di pasang tinti tondok nanay toma tiro-tiro
tondok masaga sia kapere to tang mekaluk lako puang kapenombanna to Israel. Tondok malompo sia tondok nanai Buddha to paisan yara kaya nani to pabali-bali bang lako puang. Tangia tondok na pilelang sa puang. Moy rakaan na iya to Masir na pasaka puang nanay umpalayan ni dolo tu anakana. Saya lako matena tu datu Herodes na pokada dolo mo Nabi Hosea kumua. Dio may Masir kunay untambay tu anakku. Hosea pasala sang pulo misa aya misa. Tampe tu Masir belan na den tu tondok na pilei sia na pa kamasian puang tumandumaylo sia malabi. Daana sali komi sia na aapan poyan na kamasanangan sangat tu. Tampe tutang umpabutun na kamalabiran na puang anna tontong umpataranak kiki katuan baru nakua londe toraya senga-senga tu toraya lain pa inayanna mukun mentoyang mukun mangka sule londe-londe na toraya na morok pituratu patang pulon talo puang urondongki. Amen. May komita masambayang. Ambe mamaselan suruga kipudi komisia kipakalabi komi atu totemo kure sumanga tu kadami mangka kirangi kuasa pena masalo rondongkan denopa na lalu mintu sulapa katuangki tontong ki sorong tu katuangki lako olo malabi mi kure sumanga opuang melambi ito temo kipas sambayangan tu mintu kombongan mi lante kombongan jemaat rama kamu puang la pasake kan kamu puang la pamatoto kan mas solanasang pasake tu kombongan mi tu untamui hari raya ulang tahun pernikahan na berkat-berkat senga puang kamu laung kamase kipas sambayangan duka puang tu mintu kombongan lalu mintu pengkarangan na toy mandai puang kamase sia pakaboroi kipas sambayangan tu kombongan lalu mintu keluarga tu pakaraya allo Natal pasadia kalena la untutu tahun 2020 kamu duka puang laung kamase ambek mamaselan suruga tontong kipas sambayangan ia tu sang siulurangki tomatuangki anak ampoki lan kombongan tulan kamaramunan batang kale o puang mo tontong pakaboroi puang tontong pasake tumintu pedampi nakande sia mintu pandaranan dio may dattoro kipas sambayangan tu kombongan mi puang tu sementara lan perawatan Dokter Daniel sampai payung Ibu Carla sampai payung Ibu Evayati Lantang, Ibu Aris Randa Lembang, Bapak Ferdinand Saupa, Ibu Vince Saupa, Ibu Iin Wahyuni Harun, Pendeta Musa Salusu, Pendeta Orpa Mangeka, Bapak Yakob Baru, Ibu Agustina Patongloan, Bapak Andaria Sulu sekeluarga, Ibu CH Dengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Ibu M Laklang, Ibu Yeti Julius,
Bapak Suanda Tiranda Biringkanai, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Ferdinand, Ibu Yeti Kupadang, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Bapak Yusuf Dengen, Bapak JS Banne, Saudara Naftali Minna, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nenek Aldi, mertua dari Bapak Alines Pagiling, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Ibu Peter Tenna. Na batu pira-pira pa kombongan tu ta ikisa abu isanganna, kamu puang la urondongi, kamu puang la umpasake, kamu la umpamaleke. Kipas sambayangan duka tu kombongan lan katuan belanna mitambai kaboro ia tudiona keluarga. Kipas sambayangan Bapak Diaken Hendrik Londa, mitambai kaboro tu tomatuangki Ibu Francisca Boli Pasapan. Kamu puang la urondong itu mintu keluarga besar. Kipas sambayangan tu batu pira-pira kombongan ki tu sule ungka buruk keluarga domai toraya. Kamu puang la umpa kaboro i tu Bapak Alex Bangalino sekeluarga, Sola Ibu Lince Patibang Sipi. Kamu puang la tontong ungka masei lami rondong lalu mintu katuanna. Kipas sambayangan nambe mamase tu mintu program pembangunan ruang serbaguna, ruang sekolah minggu. Kamu duka puang la umpasake deno pa ana tontong dadi situru lalan Pak Porayami. Kipas sambayangan puang tu mintu majelis gereja sia mintu jemaat ramah. Toi mandai puang lan hadapi te pergumulan pandemi virus corona. Kamaseikan puang rondong kani, yaitu sang sulurangki terpapar COVID-19. Kamu la umpama toto itu kapatongananna, na tontong untire kumata emi lambai. Pasake tu toma aparenta ki puang, pasake kan masola nasang, mitontong urinding pala kan ni. Perangikan puang, kirampokan ni, umba sarro mali iki. Perangikan puang, kirampokan mangando masambayang umpotete pong Yesu puang pelabakna kasalangki. Amin.